Аиԥылара аартуа уи амҩаԥгаҩ Ахра Рсҭаа иазгәеиҭеит иахьатәи аамҭазы адунеи аҿы имҩаԥысуа хҭысқәа угәуҽанырымҵарц шамуа, иҟоу аиҿагыларақәа зныруа аҳәынҭқаррақәа шырацәо. Ауаажәларатә усуҩ Максим Хәынџьиа дазааҭгылеит адунеи аҿы имҩаԥысуа аиҿагыларақәа зыхҟьо ҳәа игәы иаанаго афакторқәа. Иара иҳәеит урҭ шырацәо. Убри аан аҳәынҭқарра аиламҳара зыбзоурахо еиҳараӡакгьы аекономикатә шәарҭадара шакәу. Ҳара еснагь иҳаҳауеит Аԥсны аҭагылазаашьа уадаҩуп, иамоуп нгылақәа рацәоуп ҳәа. Аха уи ус акәым, иҳәеит Максим Хәынџьиа. Иахьа Урыстәыла ҳааигәа иҟоуп, иҳамоуп ҳхатәы ара, аекономика аганахьала аӡәы ҳидымԥшыло ашәарҭадара ҳзаԥҵар, уи даара краҵанагоит, иҳәеит иара. Аглобалтә еиҿагыларақәа рҭагылазаашьа аан амилаҭтә шәарҭадара астратегиа ҳәа захьӡыз астолгьежь онлаинла далахәын Урыстәылатәи аексперт Игор Стародуб. Иара дазааҭгылеит иахьазы Урыстәыла имҩаԥысуа хҭысқәа ртәы, урҭ Европа ирынаҭо анырра. Аԥсны Жәлар Реизара депутат Инаргиҵба иҳәеит асеиԥш аиԥыларақәа лассы-лассы ишымҩаԥгалатәу ирхылҿиаауа дискуссиақәа маҷым. Иара иазгәеиҭеит аҵыхәтәантәи аамҭазы Урыстәыла ахара шадырҵо уи иазааигәоу аҳәынҭқаррақәа рполитика иаҵоу атенденциақәа рганахьала аҿагылара аанарԥшуеит, уи алагьы аурыс милаҭ рзинқәа ахьчоит ҳәа алкаа ҟаиҵеит. Аглобалтә еиҿагыларақәа ицәырырго ашәарҭарақәа ҩ-хәҭакны ихушар ауеит адныҟатәи аҩныҵҟатәи ҳәа азиԥхьаӡоит адепутат. Иара убас ашәарҭадара азҵаара дазааҭгыло иҳәеит Урыстәыла Аԥсны аҭагылазаашьа аҭышәынтәалара ишацхраауа. Ҳакәша-мыкәша иҟоу жәларбжьаратәи аҭагылазаашьа ҳаргьы уахь ҳаҵанакуеит, шәарҭақәа рацәоуп, уи азыҳәан ҳара иҟаҵатәу ҳазхәыцны анализ ҳасабала иҟаҵаны аиҿцәажәарақәа мҩаԥаҳгароуп хымԥада, иҵегьы нырҭбаанагьы иаҭахуп, аха абри раԥхьатәи шҿоуп. Аԥсны Жәлар Реиҿкаара Ахантәаҩы Адгәыр Арӡынба иқәгылараҿ иҳәеит, иааҳакәыршан имҩаԥысуа ахҭысқәа зегьы аекономикатә ҭагылазаашьақәа ишырхылҿиаауа. Иара иазгәеиҭеит адунеи аҿы аиҿагыларақәа еснагь аҭыԥ шырымаз. Убри аҟынтә иарбан ҭагылазаашьазаалакгьы ҳхы ҳақәгәыӷуазароуп, иҳәеит Адгәыр Арӡынба. Астолгьежь алахәылацәа иқәгылаз азҵаарақәа рзы ргәаанагарақәа еибырҳәеит. Фатима Гергиаԥҳа, Алықьса Гәыхаа, Аԥсуа телехәаԥшра.